الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جماعة عزيز، قال خوشكو بران إيرو بحث كرنا رب العالمين قد مرة إمكانك تشكر أم بريا تلفزيونا بريا تلفزيونا بربنك بريا برنامج باورين ما أم لباوانا قال جماعة عزيز قالي بارمندا قالي خوشكو برا اف دست بکا مها روژیا رمضان دا ام وگشکا بمبار پیروز دکن بتون امتا اسلامی بطایبتی سجی بتون ملتی مای کرد لحمو داره دنیای حمو پارچه دنیای بطایبتی لولاتی مای کردستانی مصر سرا سر چعواتنا در اکران ما مرا خلق عالم هر یکی ما محافظه بکه خلق عالم برکاتاوی دست بکا مها روژیا رمضانه اجمارا تخه وسیله بخشاندن براتیه یکیتیه اساجی لایقی شفاعت رسول اکرم علیه الصلاة والسلام دینا و دلوانیا خلق عالم سر مگش کرده وک مینی باران بباره گلی خوشکو برام. ایرو لوی برنامه باورین مدا امی ایرو قسمت وداون به میوان خون امی ایرو گوتو بیجا بکن سر هلا پیروز بنا مها روژا رمضانا سالا ایسالیم گلی خوشکو بران ایرو بتون پسنه خوده لرب العالم و سجی صلوات و سلام لرسول اکرم و قشگری ما و شفاعت رسول اکرم علیه الصلاة والسلام و دنیا آخرت اجمار نصیب گلی خوشکو بران. بحث کرنا رب العالمین ایرو هر انسانک هر مروفک بطایبتی هلبت هر مسلمانک لنوا عمر خدا لنوا جنابنا خدا راستی یا گل مهی روژی رمضانت لمخابن هن انسان هن نوا جواکی دا نوا انسان دا خدا نصیبی واننا که پیش راضی بوا به روژه رمضان و جبه دنیای کشت بده چه ایرو هر یک مزانه گلی برا
هر انسانك او وک مین روی کیه هلبت مسلمان جنابونا خدا خود حساب که چه روی چه کوچبری اشبه دنیای دربازی دنیا حق ده مع روژه رمضان ایره همزامن به برکت خدا به طیبتی خدا به روژه خونه برکت و به شب خونه پیروز و وقت مینی باران ایمان دوباره اثر بتون امت اسلام تمامی فرق نکه کیجا نقطه دنیای و ایرو امگش براتی حسکرین و مها روژه رمضان دا ام پیش دخن گلی برا ما مها رمضان او مها که نوا و مه دا هر بارمندک جهاتیا گرد که هزاخ گرد که به نزینگی خوده و به هزاخون نزینگی حسکرنا خوده و نزینگی وی هکی و که رازی بونا خلق عالم قازنش بکه به دعای خون به دیلکی خون به بخشان خلق عالم چونکه امگش بنده بخشان خلق عالمن او به عمل خونه خیر ام خو خاص دکن او خودگین ریزه هر بلند نوا قوله خلق عالم ده انشالله خلق عالم دیلکی مگش قبول بکه متخ نوا قوله خونه ریزدار ده و کرمه و گلی تماشاوان هیجا گلی بارمند از دخوازم میوانه خون بین ما لوی پروگرام مده میوانه ما پر عزیزن پر بهانه اونا گل وقت گل سالن لخدمتا جواکی خدا نه لهلا دین دا ایمان دا باوری دا خدمتا دین خود کن او به منت خدمتا یکی دکن کو یکیتی او براتی او حسکرن نوا الی هر یکی ودا پیش بکره که رژی کرم کن میوانه ما در بازی استودیو بکن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گلی میوانه عزیز اون خیر هاتنا اون که ایماد دکتر ایماد گوانی اساجی ملا لطیف سلیمانی خلق عالم برا دستی و برکت بکه علمی کور بکه که اون بهتر خدمتا جواکا خدا ون امتا اسلام داون به طیبتی ما ملت کرداون ایرو بگرانی گلی تماشاوانه هیجا امه بگرانی سر نقطه مها روژه رمضان بسکنه سر برکتای بسکنه امه میوانه خورا آلی کی هم گوتو بیش بکن آلی کی جی هم پرساوه امه هنه کی داگرن سا توش گوتی انشالله چه برسیوی مهانا انشالله بکمک خلق عالم به ازن خوده میوانه مجمع یه جواب بدن انشالله از دخوازم میوانه ما ام کردستانا باشور دا دست بکن کردستانا شرین دا انشالله ام باش دربازی با کک مله لطیف بغن انشالله کرم کن کک ایماد کرم کن خوبنا ناس کرنه برای اولین پشتی هم دربازی پرسی خوب بغن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم قال كهداري هجا والسيدة يوم الله عرف وميوانة خوشتبي بالسيدة لقرغيزستاني سلام ورحمة ومهربانيا خدا وبركة خدا للسروبة از قالك بركيف از قالك برخوشم يروكو از لخدمته ولخدمة براي خو هاب الزمان خو وكردي ما يدلال كردي ما يرن كردي ما يشيرين ولحد بارتك الدنيا ذهب وبتايبتي لآسيا نورس از آسيا نافين از قالك برخوشم
از خدمتکاری و دکتر ایماد گوانی از باجروکا هودری دادنشم از امام و خطیبم دكتوراه من سياسة شرعية والحمد لله عم مزقفت أخير بازا لشاروكي ملا عمر سر محافظة هوديرة شاري هوديرة بشغلي وز إمام وخطيبا والمكتبة ما هي مكتبة كاكي ما قال لي ببر مداقكي أنا كي بروفيسيا و يان بوليتيكا شرعي سياسية شرعي بكرتاي دكارن ما بنا سراحت كرنه بنا پیشکش کرنه تماشاوان هجارة يعني معنا في سنتي چتشتي بله سيداي دلال تو تزاني كو سو سيداش المعلومة الويرة كو علوم شرعي أو جورا جورن أو نوعي جورن مثلا ما هي فقه هي تفسيرها هي مثلا علوم آلية تقول نوع مثلا أو علوم النحو بلاغة وصرف ومنطق علم السياسة الشرعي دو جانبي بهنا جانبك هي برسات دولتها درزبونا دولتي لنرينا إسلامتيرا وبصدوي أو مسألة كو تازه تشدبن أو برسين نهار تشدبن غوري زمان ما بله زمان ما چواد کارن اولی آینی اولی ما زانایت ما سیدای ما چواد کارن دقل تعامل دقل وان برصاب كان چواد کارن مثلا او برصاب بو بسلمانا بو باوردارا بشرحينين وشوا فتوى لسر تشيب كان او اختصاص غوري قياسية غوري قياسية بالي كرم برساما تخازن بريما مالا لطيف شي خوب در ناس کرنه پشتی هم در بازی پیکانینا پروگراما خوب بدن انشاءالله كاك لطيف كرم كر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله رب العالمين. از وقتش سلام دکم برای من عزیز دلال بحرمت ماه رمضان برای من ملا شیخ ماه رمضان ماه شریف ماه رحمت مرحمت شفاعت ایلو خود تعالی ماه دایه اجبوی رحمت خلق عالم اجبوی امت رسول اکرم اجبوی همه مسلمانا ایلو خلق عالم تیدا گونه انسان عفو دکه کیک تیدا عمل دکه خلق خدا دنیا گونه آن عفو و خلق عالم عمل قبول و از این ساجی سلام ما همو مؤمن مسلمان را های اساجی کردستان ما عزیز کردستان ما با شور پرچه ولات ما از گلک امشان حمد سناوی رب عالم را والله باور بکن کاکیمات کاک عارف از گلک شام ایرو الحمدلله رب العالمین خدا تعالی درجه که اسا مکونه که اسا دامه علاجه که اسا دامه هم ایرو به وی کاناله دا هم به ملت خواه به شریعت و پارا دکن و شریعت و علم خواه چه امزانن الحمدلله رب العالمین اساجی خدا تعالی دیساجی ام خلق عالم ام دیلک دکن خدا تعالی رب را دیساجی خدا روژی نمیجا ملت ما دیسا با خدا تعالی به قبول کرنه الحمدلله رب العالمین شکر الحمدلله ملت ما امیر الشکر حتی به درجه آتن شکر خدا الحمدلله رب العالمین ملت ما حتی به والله ام باور بکه ام بری ام زارتیا ما برا که ایماجی بزن و شیخ جیزانه والله وکی دگوت نوی کرده که تلویزیون دا وقت دگوتن والله ما همه بزرگ نبید کاغلات ببرنیم اما برم سر و بسک نمید بله آیا نه یک بار برن اما انشالله بین سر و بسک تمام اما برنا دکتر ایماد بله بله
دقیقه ببارینن. الو الو بله بله ببارینن. انا کی پروبلم تکنیکی چه بون ببخشینن. ام دزورنا بال کاک ایماد دکتر ایماد دنگه متوا کاک ایماد. بله بله دنگت ما شاء الله. انا پروبلم تکنیکی چه بون از لبورین دخوازم از تماشاوان هجا اساجش میوارنا. کاک ایماد. بله کاک ایماد. بله بله سيدة دنگاته هي. بله دنگاته هي از دنگاته دبیستم کرمک. الو بله بله سيدة دنگاته هي دنگاته دب من دنگاته باشا. كاكش عرف بباشينا تنايد از كلي داوي كم من نوخ بقوتا دا من مدلب نوخ بقوتا نگرم من نوخ بقوتا از ایرو بباشينا كاكي ما بباشينا ایرو از نوع من لطيف از كوري سليمين بباشينن ام ایرو هر ملتك دا هر ملتك دنيا دا قبيله وي هنا ولا ام قبيله ما بروكينا ام قبيله بروكينا بري خرابيجم كاكي خرابيجم اري ام هنا دايد ازويدا قليل براك شي عارف دي بيش ام قبيله بروكون ام بروكا ام قبيله كردان هم سلامت بسيدة. بله سيدة ما عارف. دقيقة كاكي ما دنگه بتوا بيگاوي. بله بله دنگاته باشا سيدة. كاكي ما وقت ميني مسلمان اكي چه لازمه چه گرکته که و مها دست بکار روژه رمضان دا بونا شخص که مسلمان بکرنی لولاتا که وقت مینی ولات قازقستانی بله وقت مینی ولاتا که آسیا ناوین روسیه. سيدة الدلال تو دزاني كو مها رمضان يعني يكك جوان ديارية رب العالمين بو بسلمانة ومها لخوشبونية ومها رحمته لكو إنسان بسلمان حميكات وصا حساب دكاكو أو دقيقة جانوي دقيقة كو تهية يعني ودزاني كو اشتي دقيقة ديكا أو ديشتت برد لوفانيا خودي بر هندي كو بردوام محاولة دكا كو دقيقة ساعات وهمي جياني فربكات لطاعت فربكات للتقوى فربكات لخدا بستي فربكات لدلوفاني ومهرباني. مع رمضان عندك خصوصية تريد تدحنا كبرايا ما الكازاخستاني والقرغستاني والأوزبكستاني والروسيا دا وبزان كون نعمتها الإسلام نعمتك وخدا جل جلاله أو نعمة تنا يعني شو نعمتي تر شو نعمتي تي بلا بشتي نعمتها إسلامتي مزمتر وقبرتر نينا
ام البر اسلامتين كو دزانين تشوا جيان دا بزفري وتشوا جاني خو بريبكي برحمت وبشاكي بهوشداري وبرحم بدلو فاني برحمت بوي مها رمضاني او يكون بيجن فلترك ويان مساحك برجبوني جناها برجبوني الناوتونت او جناهو ايشي قد بقريش انسان لجاني خدا تشيتك بلا المانجا رمضان دا پیغمبر خدا تفرمي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعاهم بيجي السنة فريوان سيكسان خداي مزن دلوفان دعايوان قبول دكي يكلوان الصائم حين يفطر بلا كو اوي الروجيفان دما كو او روجاخو دشكيني بلا بيوستي دعانا و پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام تفرمي خداي مزن الحديث كقدسي تفرمي الصوم لي وانا اجزي به ادبيجكو روجوفانكو بروجدبه پاداش تاوي وجزاوي وخيراوي دف خدا تزاني بلا چوا خير و پاداش تي روجوانا چتكا چ بوي دنوسه والهمان كدا پیغمبر مزن دلوفانيا خدا سربن وتفرمي كو او عبادتها تو مهر رمضان بكي يك نويش بلا حفتا نويجي الوقت ديك خيراوي بتره خيراوي زياتره حفتا نويجي ديك درجه وي حفتا درجه زياترن لوقت ديده ولما كذا پیغمبر خدا فرمي عليه الصلاه والسلام فرمي اوي لسر نانته لسر آواته ولسر خواردناته بلا بسلمانك بروجي برايته روجا خو بشكيلي تو يارمتي دري به او برايته پاداش تا روجاوي چنده وخير روجاوي چنده برا اجر روجاوي چنده يا توش يعني بحمان شوه او بحمان قدر بوتوش دنوسري وخدي مزن خدي متعال پاداش تته يعني زياد دكه بوي براستيم تراويح هنا كبيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيجي كو بسلمانك أجر المها رمضاني تراويح بكا وشونيجا بكا وأو شواخو آبدان بكا بذكر خداي نابي خداي بذكر التهليلات دا خداي مزن لحمي جناحوي أبي بوري وأبي كو بشتا الدهن بلا الحديثة كت بيجي اگر او گناه مزن نکا خل گناه مزن بپارزه و براستی نعمتك جوريه ومهربانيه خديه دلوفانيه خديه بالنسبه عبدك الضعيف وام بكارين بقينا مها رمضاني شوا ليله القدر دهنا وعمري كابرايك عمري وي اجر ليله القدر بين صار بس هكذا بس از باسي پاداش تويد كم ادويجكو 83 سال عمري تبع 83 سال عمري تبع تو عبادت بكي تو لبيش شهيدا بجدار بخير وقاداش تبي هنا والروجا جمعه روجا هيني بشتي نويجا عصر پیغمبر خدا دلوفانيا خدا السربن صلى الله عليه وسلم بيجي والروجا جمعه دا ساعاتك هي حرب سلمانك لنا وي ساعات دا داوايا خو دلخوازيا خو بلاكو داوا كاريا خودي مزن داوا بكا الا خدا داواي وي بسلماني قبول دكه مرازوي حاصل دكه وعلماء بيجن بلا بشتي نويجا عصريه للروجا جمعه دا اكثريه العلماء وصل بيجن بشتي عصر للروجا جمعه دا بسلماني ديجا وقتي برا شوانو ما ذي قدني بيرا خدا خايكن عزيزي من يعني او خرمانه ان تبيجن يعني او جوخينا ام جوخينا عمري ما بلاكو ام بكارين بو رجا قيامتي بو جيشتنا لقايا رب العالمين خالق عالم دا ام رويخو سبيب كين ام تشتكي حاضر بكين حتى ام قال بيغمبرو بياو تشاكو صديقين وشهداء وصالحين حشر بكرين ان شاء الله وقت بونسك بونا امتا اسلامتي داينه سنه چاوک خیرک معزن بنا امت تداینه امکانه که معزن چیدوه
که مرد گناهکار که به باشندنه به امر خلق عالم به ریا وان تشتا اسانه سيدا پیغمبر خودت فرمي عليه الصلاة والسلام بيد فرمي ولو دما رمضان ده ادبيج دركي بحشت حمي بدكر والدركي جهنم حمي غلق دبن دا دخرين ادبيج شيطان همي زنجير دكرين كابرا بسيار دكات بيج سيدا دلاله من باش اگر شيطان سجن دكري بلا ادي او همي شاشيت چنه مروف دكه ادي او همو كارب قريش چنه او همو گناح او همي كشتن او همي بسلمان چوا ود كان لما هالرمضان ده علماء بيجن مصدر الشر يعني ابيكم مروف الشر اللي وان دخوازي سيشتن نيكشت ده شيطان بتني بيجي الشيطانة دقل ذريته اتباع الشيطاني دو نفسها انسانيه نفسها مرويه نفسها انسان قوتك سربخوها قوتك بحيزها والشاشة بمرودك ويا سي أبيكو أتباع الشيطان وأتباع النفس خراب ونفس أمارنا لرجا رمضان ده خدا الشيطان الزنجير دك وداواش لبسلمان دكا ودبيجي توان عبدي من توش نفس أخو الزنجيرك تو نفس أخو بسكنينة وبلا إطاعي رب العالمين بك ودبيجي تو رفاقتها دوستايتي وهفالتيها وان كسي خراب وشاشكات ومكة ام مشكلة موصايا كل شيء ام الشيطاني مسرح الدكين بلا من الشر نفسه خده ام نكارينك ونفسه خو بلا بقتلينين بكوجين وجير دستي خو بكين حتى وكوان بكارين لما رمضان ده او هم خير وبركتك خداي ربي عالمي بوم تشكر دينا استغلال بكينو استفادة الوان بكين تمام كاك لطيف ام دروازه آل میوان خونی عزیز والته مه جینار وک من براکی مه لطیف ام ویا نزینگ واناست کن کاک ایماد ام جواکایی نازدکن پر جواکا که جهاتیه پر نشتمان پروارن پر کرد حزن میوان حزن اخلاقا کردیتیه اخلاقا مسلمانتیه نوا ایلان دا گلکی پره کاک لطیف ما روزی رمضان دست ببونه شوندا امتکان کرتایی درقا دست بکا ما روزی وقتی که دست بد و جماعت و ایلوا چاپش رازی دکه برنگ افطار خوا به تراویح خوا ام بیجن به چونه هاتنا میوانداری دا لمال هفدا ام بیجن ام زانن ام کرد ملت اگه سانن ام میوان جا حست کن میوان حزی جا حست کن اسا جا ام حست کن هرن لمالا میوانی جی وی اگه جا ام حست کن کرم کن تو گوتنا درقا مرا قصوانی بکن اینو دیسا جی سایدا رو بیشم آره اما ماه رمضان اما روزو چرا دچه چرا پنجا دیم ای روزو چرا دچه اینو روزا پنجا آره ببخشید روزا پنجا آره اینو شاشم هی آره برای خورا بیشم الحمدلله ولا جماعت ما هنا جماعت ما نه قال لك ورا مالا ما ريدونيا جماعتي ورا نمجو تراوي ورا دكان ان شاء الله اره جماعتين نمجو تراوي جماعتو قنتي ورا ام خوني وافضل تجيه ير تجيبو اجا حكي قال لجماعتو ما جد شا ماتشيتي هندري ماتشيتي نمج دكان نمجو تراوي اره روجي قرجي بري خرا بجم از شيخ خرا سعيد ربجم روجي قري ماجي برن سيدا إيصال روجي قري لاب پرن لاب الحمد لله شكر خدي لاب پرن قال خورت منها قرآن دخونن قرآن خوندي ماجي پرن قيزي ما كرداجي نها قرآن خوندي ماجي دخونن قالك پرن نها ام إلو مولا ما هجا من نمجا تراوي كر ولا من نمجا بيجب قلت نمجا وتر واجب إيدي مو وايدي مرة زانكر زارو وين نمجا كرن رات كرن
از باشه بکم اری برای خورا بیش ولی پر نهایج اموان زار جهال ام زار ام وانم درد خنا پیشی امونا امام امونا قرآن دخونن ختم قرآن کرنا ام درد خنا پیشی از اونا درد خنا امونا امامی دکن اری الحمدلله ولی باور بکن نه روزی گری ماشی پرن اجا درق افطاره تا گو درق افطاره سیدا افطاره جی جمعه ام بیشن از نام میگش دکی خورا دوینه گش گازی دکه گازی جماعت روزی گرا دکه جماعت ام بیش وی مالی دا ام بیش فتار خواد که جمعی وی مالی دا قرآن دخونن برای خورا بیشم دعا دکن ایرو برای خورا بیشم سعیدا را بیشم جماعت ولا جماعت ما حتی حجو صلاة نیستم کرده هم بیش لطیف ببارینن ام بیشن چام ولاتا کی ام بیشن he ولاتا کی صدجین اسلام he پیشت که و he جماعت جواک he به اسلام ناس دوین دا مثلا he خود ناز دکن he پیغمبر ناز دکن علیه السلام ام بیشن دروازی دین کال باوا دوین دا سگوتی ایرو امزانن باری که تو ایمان بستینی لازمه برای اولین تو بوی انسان دا بوی معرف دا اخلاقا خود راز بکی یعنی بتنا قرآن هم دنرن نمج آلی کی روژی آلی کی ام بیشن حج آلی کی زکات آلی کی لستشتی هری سرکه او اخلاقا انساناتیه ام بیشن اخلاق اسلام شریعت ام بیشن جی کی گله کی معزن واتقاتینا سر اخلاقی نه مثلا ایرو امزانن اخلاق پیغمبر ما علیه السلام اش اخلاق قرآن بیا ایرو امزانن روژی جی یک جوان تشته که جوان نعمته که امتا اسلامی اندامه امتا اسلامی اخلاق خون بهتر باش بکن بهتر راست بکن بهتر امکان معزن چیدون تو ایمانا خو به حیز بکی که نفسا خو بتفسینی ایرو جارنم نوا جواکی خدا دوینن تشتاکی وی تاری مثلا پرسی وی تاری جارنا چیدون مثلا دوی کاکو سیدا ام بیجن از دکارم روژی بگرن لی از دکارم روژی دا نمیشه نک نه مثلا از وی پرسی دخوازم به ماوه چقاس نوا دا روژی گره سهان ام بیجن روژی دگرن لی نمیش ناکن یک جی از دخوازم پرسی ما کاک ایمات پشتی که اونجای بدن حکمه یا شریعت دا چقاس راسته گوری نقطه شریعت دا ام بیجن چقاسی راسته ام بیجن مروک بکار روژی بگره لی روژی دا نمیش نکه خدا قبوله یا نه از پیشی کاک لطیف جای بدن پاش هم در بازیوه کرم بله سیدا خدای تعالی ده و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة ده خدای تعالی ده نمیشه بکه زکات مال خوشی بده اوجی فرض خدایه حالا از سیدا را بجم ایرو امها بجن دا من اگه وکری بجن ایرو تشتی استاجی ارتا جماعت گلک سوال دادن ده مثلا ملا ام بجن ام ایرو ولا ام کروجی که بگرن ام نمیش نکن ده آره ام روزی نکن ام مثلا ام نمیش نکن ام روزی بگیرن دو از دویشم زانی از دوی نمیش فرض خود آره از دوی نمیش فرض خود تعالی پای ایمان را نمیشه نمیش هر انسان زارا قیزی 9 سال دا زارا کورین 12 سال دا گره ام دست بکن نمیش بکن که ما گوه دادیم آره دنگته بله دنگتیت سیدا بله کرم کن آره که ما تعالم مثلا تو دکتر دیدم مجد اکو دین شریعت مثلا متفره اینو از دم زانی چه از دم باور بکه گره نمیش بکی ایجا دوی مثلا که از نمیش ناکم یعنی خواتم ها یعنی مثلا که از نکارم در مثلا انسان اینو که ما هفته سالی اینو دولت تا هفته سالی دگو استغفر الله دگو خودت نه دولت هفته سالی جماعت هند کر شیخ خورا به دگو خودت نه جمعه ها زانی ام دوین مثال براود تو همه تو مثلا در یک جنت نوی و ریانه خدای تعالی گوته
او انسان گوته کروی داری ابی تک روزی گرتیا اینو مثلا سوال امش یک مثلا که سوال روزی باشقه یا نماز باشقه یا زکات باشقه اره مثلا یا حج باشقه هر تشتکی و یک امکوی رو بشن مثلا کوی نمازی نکه ای و روزی مثلا و روزی نگره او یه جوی صابجی بمینه ام دوین فلان ام دوین ولا بکه و روزی بگره لی ولا هدی دست بکه نمازی بکه او مثلا و ماهی روزی دگره هیرو وقت ام کو بجنه هانا ام کو بجنه نه ولا تو نماز نکی مثلا روزی تا قبول نه ام حق نکنم هر قبول هر تشتکی هر دست خلق خدا دنیای ده هر دست خدا تعالی ده هیرو ام مثلا ام دویجی قنبه موی بگره داری که ریانه داری که جنت نوی ریانه تک نمیش روزی گره حرت که اورا بسانی نه آره جماعت ایران جماعت اوجی ایسال چند سال ملت مثلا ملت بی ولاته ملت نه ولد نه مثلا نه عدله ایرو تو دنیا مثلا 20 سال برات جی که 10 سال جی که دجی 20 سال جی که دجی باشه دنی بالا بود چو لیکت چو ایرو یک تو ولاته دا و ایرو که ما مثلا که بنهره مثلا 1000 کتاب خلق عالم بمبارک و 1000 کتاب بش که ایماد ده ایرو ملت ما ملت کی پرابرن بالا دون ملت کی ایرو مثلا که ولات کی مسئولات ما تنبام شه لملت ایران هم دویش جماعت دو ولا ام دوی قنبه روزی ناگریجی ام دوی قنبه ببخشین ام دوی روزی ناگری قنبه نمیشکه تو نمیش ناگی قنبه روزی بگره اول ماه رمضان و صحابه خود قازانش دکه دا قنبه صحابه جو هدی مثلا او دیجا دست بدکه نمیش دکه تو نه معرف که حقیقت دوست بشن نمیش کار مکیه من لمه رمضانه همون یک پرابلم ما تکنیکی چیده و باقی مجبور سیدا آره اینو جملت جمعه رمضان مبارک رمضان الكريم اینو جماعت ما روزی گری ما که ما پرن اینو تو دنهری به جهال به انسان به جهال که به انسان جهال و به جن به میرا به کالا به پیرا هاتینا ملی ادانی روزی گری پرن نمیش دیجی نکن لی ولا روزی گر وسا پر ناو ملت دادن نگو ده ماه رمضان ده شادون ده ماه رمضان ها روزی دگرن دیجا از بگه خورا بشم تو ایرو بشیم ایرو ولا تو نمیش نکی روزیشی نگره ولا ایو روزیشی باوشه خواه روزیشی نگره اصانی نه یعنی ببینه خدا خود چه امدن ولا حرکت بکن ولی حرکت بکن تی جا نمیشه باش بدی تی جا روژیت نگری تی باش بدی جو ام ها تکن او جماعتاش ولد دگره ام بیشی کین جنجی گلک سوال دیدن ککش عارف دوی ام مثلا ام نکو روژی بگرن دهانه داد دوی که مثلا نه اوهان هم طرف اکری دویش از این ولی بگرن لی حرکت بکن نمیشه خوشی بکنن فضیلتو بله سپاسیم و مالا لطیف متخص حکمه شریعت و در قیده ایرو روژی و دگری نمیج نکی چه حکمه که هم بیجن چه قاسی سر راست افچتا مثلا ایرو هم بیجن مذهب و بنری هر گوری نقطه خون ریا خون جرا کید بیجن اتخازم انا کی برفرای دا مثلا ایرو که عالی کی ملت هی چاوی هم ود بونا دین ایمانه هی خود نازدیک لازمه ایرو همزانن رسول اکرم علیه السلام نوا 22 سال نیوا دا هم بیجن قرآن نازل بود هم بیجن نه دا مثلا اشخاص راست هم بیش مرد که مسلمان خو مسلمان حساب که روزی بگره لر نمیج حالا کو بیش از نه حاضر
كلام كلمة بلكي تا مرة دويجي دمروي كاك لطيف اري إلو نعم هجش جود كاكي مات جوي خدام هجش تات بقلم تدنجي منا بيست شيء عارف إلو هجش مجود كاكي مات جوي خدام مجود هذا أكوتا دا إلو هل باشي إلو ديساجي أستويشم ديساجي حيش داري جنات داريك هايش بوي روجي جرد بين رايان دبي او انسانك أنا كيف خاصة بمثلا برفرة بنرن اري برفرة بيش امي برفرة خاصة نازنجي باش امي بيش برفرة إيرو داريكي جنات نوفي ورايانا إيرو إنسانك تك روجي قرتيا خدي تعالى دبي او انسانك هر تك روجي قرتيا بحديث الرسول اكرم عليه الصلاة والسلام دبي او انسان بيتك هرندري داري ناقوت نميش كريا قلت تك روجي قرتيا اصلا دوزا تاك قوتيا روجي قرتيا كاكلاتي هيرو اي مثلا بله كاكلاتي دانجر دوا داخل تبغى متخاص بقطع فرد بدا كاك إيمان دا ويا شريعات دا تشتشتا متخاص أوجه هنا كوا برا ديزي جيبي مطاري باش همه سر فرصة کنه در بازی با همه سپاس بو سیدای دنگم توا بله سیدا از دخوازم کو از هیوی دارم کو ام الزبانه من حالی ببن يعني زمانه من وقت دبيشه همو جبرايم دبيشن او سورمانجي نكرمانجي سلامتي يا اخو از دكاربكو حز دكمكو يعني بياما من او هف بيفينا من او اخافتنا من كو بلا لايوه فهم داربه وتيبقى ان شاء الله سيدة دلال فرصة نويجا از خود بارم زمان كردية ام كرد قشت هفهم ان شاء الله سيدة دلال طبعا مسألة نويجو مسألة روجيا برا إسلامتي أو وحدتك متكاملة يعني إسلامتي حميرة يعني واجبة إسلامتي پیغمبر خدا فرمي بني الإسلام على 5 الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم ما شاء الله هجا ونه ببورنن هناك بروبلم تكنيكي ما تشيبون سيدا دنگامه ببورن هر یکی ما طبعا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كده بيجي أركان إسلامي بينجن أو حمي يعني بيجي حمي أواني أو إسلامتي دكان أو بينج ركنان دكان كود بلا شهادة بينن كو خداي متعال واحدة يكا شريك لنا بشريكة خالقة رازقة ومحمد عليه الصلاة والسلام پیغمبر خدای بحمي إنسانا نبو عربا نبو كردا نبو تركا نبو فارسا أو پیغمبر آخری زمان پیغمبر دیگه تونه پشتی پیغمبر عليه الصلاة والسلام كبلا ونويجي خواه بكه ونويجي خواه فريزي نويجي بجيب هنه والبشتي هنجي أو بروجيب وبلا كو اگر مالي هبه أو سردانا حاجة مالا خدي بكا او مسلماني كامل مسلماني متكامل او كتبه حمي ركن اسلامي جيبك يعني اوي كو بروجيد به بلام نويجان ناكا طبعا هو دو تشتي هنا دو نوعي وان هنا نوعي كي اتبجه لود برسبلات تشوا نويجيت كي تشوا بروجيد به تبوشي بروجيد به اگر يقول والله از لبر ربي عالمي لبر خالق عالمي بروجيد به تبيجي باب او ربي عالمي كو دوال تودك نويجبك هاري او ربي عالمي شو دوال تودك بلا كو نويجبك شو تودكاريا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ذكري شنابه مثلا تو عندك امر فرمان خدي جيبك وعندك امر فرمان خدي وتو بشكينه ودواي يم اللي برسين بلا تو بروجيت به تا نجانك نويج نكرنا تو تشويه تو بروا بنوجنينه
بروايته بنويجي كان مثلا هنا نينا وغير بروايوي بنويجان نبا بلان روجي درس نابه چکو نبو سلمانه بلاو کی سیدای ملا لطیف فرموی ام چواد کارین مثلا محاوله بکین کو خورتی خو لاوی خو پیری خو پیرکی خو الاسلامتی دا نزیک بکین ات بیجین وان باب پرسک خوش هيت بیجین کو ملاک دچیتا گوندکی دف ملا لايمه او مساله او برس او مساله مشهوره بیجین قلت سيدا كابرايك او نيجاناكا سيدا تشوفوا قلت بو بلا تو چوان نيجاناكا بلا من بسلمانت عزيز قلت بو سيدا خد بس نيجا سبيدي از نكارم نيجا سبيدي بكم سيدا يقول بو بلا تو نيجي چاره دي بك تو نيجا نيورو عصر ومغرب وعشاء بك بلا تو نيجا سبيدي بالتركينه قلت خبر بلا بو جيشت السيدا مزن دلال جيشت اللجنه فتوى جيشت علماء شاري قلت قاسي سيداك قلت سيدا تو تشافت وادا بلاكو او نجا سبيني بالتركينه قلت سيدا من وين رازي كردم تشار نجي كردينا بلا رحمتها خذي الوبن انكش رازياي بكن قناعتها يدرس بكن باوش نجا سبيني بكا يعني تم تشوات كارين لاوي اخوه خورتي اخوه ودوستي اخوه الاسلامتي نزيك بكن اويد كو مثلا بروجيت بجنوي بلاتو ايمانداري بلا تو نه ایمانداره کی کاملی تو بسلمانی بلام تو بسلمانه کی گناهباری تو چوان نوجنا کی تو روش خو بکه روش خو بگره ان شاء الله خو دل تو قبول دکه بلام تو لازم السرته واجب السرته بلا کو تو نوجش بکه چوکا او رب عالم دواله تو دکه تو نوجب کی تو تزانی یکم حساب لرجع قیامت ده کو خدای متعال جل جلاله درباره انسان وسؤال قيامته يا حشر وحساب دس بيدك لسرنوجه كو بيغمبري خديت فرمي عليه الصلاة والسلام اويكو وزعيوان حاليوان نويجا دا باش بو حاليوان زور باشتر دبه پشتي نويجا چونك بو واجبي خدي جبجي كردينه حتى الكتاب ده وارد بويه يعني الكتاب ده هيد بيجي وهندك لحيواناتا تكرمون يعني مروا مالاتا تبيجي مناجات خدا ذكر تبيجي كو مري قوتي مر پس قوت از رب العالمين از قلق تو شكر دارم تو من كرديتا پس و خوريان من داوا من شيري من برخي من حميد كلكن عالمي حبا من هي خوشويستيا من هم خوش تفين او من خدا دكن تو من نكرديتا بزن سيد از نازانم بزنك چه بيجنا بزن نوع چه بيجنا بزنه انك بيجن بزن انا امش دم بزن بالي قلت تو از نكردي ما بزن بزن الدف شواني خورا بلا كومانديد كاشواني دبيجش برك حالوي نا قنجه قلت بزنيش قلت خداي متعال مناجات كرت قلت اسقلك اللي ترى ممنونم اسقلك شكر بجيرم تو مني كردي بزن بلا تو از نكردي ما جويدريش تشد بيجن يعني تكرمو تشد بيجن جويدريجي سيدا تاري تاغو تشد بيجن جويدريجي ام بيجني مركب عم دبنكار قلت تو منك بلي كريش قلت خدايا متعال اتو قالك از سباسيتتك تو ازي بكر خلقان ديما بلا تو از من نكر دي تسق تو نكر ديما صا بانجش بيجن صا شكرا منا انفاق بلي قلت الصا قلت خدي متعال قالك سباس تو من بصا خلق كردينا قول عن اوروبا قدرا الصيا ولا قدرا انسانا جرانتره بلا برزورتره تو من نكردي براس تبيش براس ايش قلت خدي متعال از قالك تو ممنونم تو مكرديت براس بلا تو من نكردي ما تاريخ الصلاة امتي بيغمبري اخر زمان عليه الصلاة والسلام لا يكون نجانا كان او يكون نجاد التركين حالوان قالك حالك شورا سيدا لهوليري الباجروكا هوليري وبسرهات يزبود جيرم از هيدي دارم اگر بزمانه ميش بلا فهمه ونقيش انك بو خلقي خو باز بكن تشتي 4 سال بري ونوها بري نوكا تلفونك بو من هات قلت سيدا
كابرايك مريه لهوليري الباجيرو كهوليري البيني تشلو دو روجا او مريه تشلو دو روج او امري خدي بجي عندي هر تشلو دو روجا او شوي ديتا خونا كريخو خيزانا خو شنكا خو بيركا خو براي خود بيجي كرا لالو قالو از نمريما از زنديما هنگورن امن قبري درينن والسيدة يدروي الشريعة دا درسته ام بچين قبريوي بكولين جنازه بيني ندري بزاني تشباسا قلت والله الروي الشريعة دا بلا رأي زاناي دي كيف ورقرن بشتي كوبرسا زاناي اولي كرن بريار دان قلت بلا هارون قبريوي بكولن بانك سير كان تماشا بكن بزانن دا او انسان الزندية اگر الزندي بو بين ندر اگر ايدي مريبو خدا ويعفو بكا ورحمة ويلي بكا ان شاء الله ان شاء الله او برادري كوچو كرخالي منه يعني كرخالي من ملايا قال او ملايك وتقال اوي خانوادي تشوي كرخالي منه يعني اوي ماي اسا ملايا سنتيا قلت ام تشوين قبرستاني ما قبري كابراي هالكولي تيركا كابراي لاوكي كابراي كيجو كوري كابراي برايت كابراي ابي مري حميل قال مدابون 15 نفر قدامك ام جيشتي سر ثابته سر بردي كل سر بردي الحدي كل سر سينه مردي دادانين قلت برا قال بسلمانا قال جماعتي برا ام بحمي جنازه مري درنيني بلا كنت بشكي سريوي كفنيوي بكين بزانين اگر او زندي بو ام دهيني ندريو ام دبدوشين مال اگر زندي نبو ام قبريوي تشيت كيلو تمام دزفرين والسيدة والله تأز حاجي كاكل كاك احمد ام لنا قبري دابوي قلت ما كفني كم ابي بدايتي اولي ما كده بلي ما كده قلت كفني شعيب نبو قلت كفني دوي كمك زرد ببو زرد يعني الرنجيوي قرابو قلت والله السيدة مكاتي كفني سيه السد مشاوي دالادا الحياة اخو من صورتك نشكلك الوي شكلي فزعتر نشرينتر نحستر من نديت يا الدنيا هذا السيدة برشا كابراي او برشاوي برشا سريوي حميدنا ودوي كابراي دابو والله السيدة اتو بينه يعني تاي السيارة تاي شو بيجنا اطار السيارة دا اتو اطار السيارة دا كوبين السر سركي كسيكي بصوتيني بشوفزين بشوتيني شواد دي بيج الرنجي شكلي كابراي وصابو قلت والله از راس لترسادا قدمي من بلا شورنا كردن كسر از قلت رحمتي خدي الوبن برام ام بكيش الناقه بريده حالتي من هي نفسي تيكشو او كر خالي من باز دكه بشتي تشد الرجاء غادي بشتي تشد الرجاء بشتي تشلو دو رجاء قلت دما كوان قبري بسريعي دا مثلا قبات كردن من كوري كابراي برسيلاوي كابراي قلت لالو بابيتو تشيغونا حبون برايم من عزيزي من قلت سيدا بابي من الحياه اخو نويج نكردينا او نميج نكردينا او سوزدبو خداي خالق عالمي نبردينا بابي من نويج نكربو دو قلت بلا دعوتي للديلاني بابي من جلط البيدا او للديلاني وفاة كر روجات جمعة نتشوفو مزقوتي سيدا يا دلال مثلا روجا قالك مثلا نويجا قالك برزحمتها والرحمتي خدي الويبن كو خداي خد ناسي الرودا خداي خدك نويج استفادة دروني هنا استفادة جسدي هنا استفادة روحي هنا بلا كو اوين نويجت كان انتحار ناكن بلا كو نويجت كان جلطي دليل وان نادا اوي كو نويجت كان بلا كو توشي مشكلة ميشكو تكتونا ذاكرة وميشكو خلفان نابنوان بوي بي لاوي اخوة خورتي اخوة خلقي اخوة قومي اخوة حما قدر بكين بلا نويج واجبه بلا كنت بروجي ببا روجيش واجبه بلام كنت بي وان تيب جينين كو نويجيش واجبه قالك خطره ركنات دوي اسلاميه ابي ام نكاري نويجي ترك بكين بلا دبين بروجي ببين ودبين نويجي خوش بكين ان شاء الله خدم محافظه بك
ام دربازی کک لطیف ببن از ایساش لیباری نجواد خازم هنه پروبلم تکنیکی چه بود نامه ده از سيداي ملا لطيف تو تسمعني من فهم كرد آره از فهمتكم هناكي كاكي موت هناكي ها كي ماشي هاي مثلا تام اكدكن نوت هاي بيش نوت فويسي فهمتكم کک ایماد دویجه از دوباره بکم کک ایماد دویجه خزمه که ما کردان ولایت باکوری کردستانی خام دیدید رسانه حتی الباجروكا هوليري سيدا بابي يعني كسك بل الباجروكا هوليري نفرك امري خديتكا وخزمو كسيوي يعني من دالوي خزانوي اي مري دهات خونه ده بله دهات خونه خزمي خدا از تقول از نمري ما كوان ورن امام قبري دا درين پشتی 14 روزه تکلیف امام کرن امام خاطب به هم را چون ترد و دام لیدارین فهم کرد نه امسال مسئله کده نمیفکنن ایرو امبیجن روژی دا فطر هنه فطر که ایما جمع فطر خواش دکن فطر بله فطر نظانی فطر چی سر فطر بله ايرو لجنة فتوى لهوليري 3000 دينارا يعني تقريبا كاتا $2 كونيو تقريبا فترة دياري كردينا كاك لطيف تذكري بكرتاي بزمانك يا فاكري ملاتي ما بدي سر وقت كرين جماعتا ما إلاما او تيبيران وقتك کالکم ساق بود ام بیشن افشق معلم ما بر ساق بون دی بیرامن جماعتا ما کس اش فتره خود ندیشت ام بیشن دوچون با شیغا با مالا ام بیشن یا مروک تعیین دکرن نا خدا ام بیشن نوا گندا دا دوچون فتره خوش دکرن وانجی با خون او فتره کن بونه دان ام بیشن او مرد محتاج او مرد ریوی ام بیشنده کی محتاجی آن هاتی رجایی را اموان شتانه کم دوینن چقدر حکم ام بیشن شریعت ده ها ام بیشن ایرو اواد که چه درجه ده چه هلی ده واجب ده سنت ده چه چتی ده چقدر هجابونای های قیمت ای معزن های مرد که خورا مسلمان دوی ما رجا رمضان ده هارا یا نچه فتره خو خوش بکن کاغلاتی اردش اگه های دا از بری خورا بیجم چما لازمه فتر بی خوش کرد روژی دا هم بیجن سروی مسئله ایرو تشتکی هانه دولت هم ناف دانه دولت ما ایرو هم ناف دانه تشتکی هانه سیده را بیجم ایرو جماعت ما اول چند سال پیش تا وقت هم هاد نوی عردی بلکه اول 27 سال همه وره اجا ما جماعت دهانی دگو اون شیخ دگو اون مله نه دگو تو مله امی پرا بندنته و پره فطره دگو والا تو زانی تبدی که تو زانی تو قرآن دخونی تو شریعت زانی تو زانی تبدی که امی بنه نکو ام نزانن هر قبول بونه هر دست خوده جماعت زانه جماعت زوب فطره دانه ام بجن برینه ام زمان خوب بیشن اینجا ما دگو مثلا ببینه فلان کسی فلان ایتیمانه فلان کسی نه دگو مالا دگو امی بنه تا والا تو خوبم پرا بده تو دعا کشی ما بکه خوش که والا دعا کشی ما بکه بنه چه لازمه چه مال دار چی که مسیحه من رو بیشه ام حس که من نتا ام زانن ام باوری ام اتحایه تو من وقتی روی خودتی خب چه لازمه تی بکی برای خراب مش گو ولا جانم بگو وقت امتحان از وارد ویم حقا مثلا پره فتره قیمت اون حقا ساقا پره نه ببین بنفر نه دگو نه امی بنتا تو ببین جمع گو ولا سرچه اونی بیم بنامه دا ولا هانا قیمت فتره هانا وانا بنامه دا جا امجید چه دکن اما پره برف دکن اما پره فتره برف دکن سیده را بشم إذا أم دنهرن دو أجر كم ملت مهوا ملت فقير فقار إنسان ناتشار إنسان
دخسو انسان ام دوین درنه دا ام پارا ودکن ام هر تشت ام هر مثلا ام تیرا فقیر که اونا ام بالا دکن ام درنه دا او ام آب و فرم آها دکن لی جماعت خونا و دوی ام حز دکن از گوت نکه باشقه دویجن وقتا که از دخفتیم جامعه هم بیجن حتی 2000 دست پیکا 20 ساله از 13 ساله مثلا جامعه خفتیم مثلا مدید ملت قازاق چه قاسی بیج جهاتی هم بیجن وانتشتا دا جهاتی ها خو ایشان دکرن اکتیو بون گلکی ها لسکتی بون هم بیجن شته ها خو ندیشتن مثلا تو سویزو داتی حتی ایور تنری روزا که دا 100 معرف داد 105 معرف داد 105 معرف داد مثلا ایرو نام ملت قازاق هم دوینن دا دین گلک پیشت کرده دین گلکی رونایی دوه دین گلکی نوا حیاتی هون دا زندی دوه هم دوینن حتی مثلا ملت دعوت خوش دکن اف سال داوی هم دوینن قازاق شراب خمر چتایش داینانه نه مثلا دعوت خدا یم پر گلکی گک ایمان سر کتنه نوان دا عالم پر بونه نوان دا امام دعوت دکن او پر بونه دا مثلا ایرو ام زمان کال باوه مدا ام تشته ویت هری ام پیشکتی بون از بطایبتی از کرده ما سوویت دویجم سوویتا کم نها او پروسس هنه کی ضعیف بیا گاف پاش ده هاتی آویتن روژا ایران مثلا مروی وقت بینی ما گلکی ناراحتی ده ام گلکی تکامه فکره ور 10 سال پیشیا ما 5 سال پیشیا ما چه قاسی ام بیجن درجه جماعت ما لهلا ایمان دا یه به چه درجه چه دنگه بسکنه راستی جا مراخ دکن ام برخود کرده ایرو یک پروگراما که ها چه بیا ایرو ام دسته کدن یک جوه اوا یکیتیه نوا بطور رنگ کرده مگش کرد فرق نکرد کرده ازدی کرده مسلمان کرده یهودی فرق نکرد ام گش کردن لی بطایبتی ایرو دوی که ملت اگه بحل نی لازمه زمین بستینی ایمان دیز بستینی چند سال پیش تا او ملت بحل هر یه تو نبه یان هر ملت که هر جواکت بدین ایمان یک بزمان خون کلتورا خون اخلاقا خون زنگین دوه مثلا ایرو خواستم بیشم اف سال داویدا اف تندنسیا ام بیشن حاضنات جماعتا آلی کرده و ضعیف بیا ام از دفکرم ام چه ریبازیه و ام دنگیق بگی نوان کرده مدا یک خو مسلمان حساب دکن او کرنه کال باوا کو بها نهاتیا کرنه ایرو اولاده وانجی به ریاوان هرن و تشتی پیش بخه یک یادو دا اتخوازم بیجن ایرو انسانک وقتی که فتره ده معنی فتره چیه؟ سوا که او انسانه که فتره ده که فهم بکه سوا چطه سراغ به سوا چوه فتره بده واجب بونا ام بیجن اساسیاتا و دانا فتره چیه؟ شریعت ده حکمه چیه؟ ایرو یکی رو روژیه مثلا دما روژی دست ببیا فتره خوش نکه چه قصد ام بیجن ترسایی ها بونا آخراتا یا مثلا ایرو به فتره کنه کرم که نه بله آره ایرو تشتکی ها نه ما دید کارای پرسه یا کرم که هست که از بشم هست که برا که ماد بشه آره ایرو تشتکی ها نه پاره فتر تشت پاره فتر ایش بوی ملت که ما ایش بوی ملت ایرو گلکش وی گاوه خب پاشتا داویجه از شیخ خورا بشم اینو جبوی ملت میورا از ملت از ناف دامدا که عارف
إلو بروبلم ومشكلة إسا قلتنا سوا أو جماعات مثلا بهاري فترة نادا خدينن جماعات مثل برای خدا بجم إلو أو إنسان مثلا بلکه روشی نگره قد نمیجی نکه لی بهاري فترة خود زار خود برف دکتی نه شما گره فتر بیدایی سوا چه؟ شما گره آره دایناوی ملت ها سر وقت دارن من بشریعت ملت ایلو آره از که خود بشم ایلو ملت ما ایلو نه مسلمانن ایلو حق ملت و حق ملت هاتیه حق شیخ هاتن چون رحمت خود لی و حق شما ایلو مثلا ملت دا ایلو هم ما شریعت چه کده شریعت بشتو ملت هبونه شیخ هبونه جماعت رو گوتنه هوا هاتیه گوتنه جماعت زانه باوی وی رو گوتیه ایو کره خود رو گوتیه حلبة جماعات زانات فتر بوي چه فترش بوي إلو مثلا إلوش بوي دبي مثلا هم هانا جبه خليرا إنسانا يا إلو چقا گنيوان چقا مثلا أميش خدای تعالى دبيجه دا دبيجه أو إنساني مثلا فيديا دبيجه بيخمر عليه الصلاة والسلام قلتيا ما هو رمضان فتر قلتيا واجبه بدن پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی انسان که روزی گرتیه فتره خو نده دوی روزی و چه اورتا عرض و اسمن دو ساکنه ناگیجه صحابه ناگیجه خودی حتی فتره خو نده اونا جماعت کش که به مسئله زانن جماعت ده اوی که روزی ناگرشی ده نمیش ناگرشی ده ایجا اواج بوی گنه انسان عفو و بوی فقیر و فقارا پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث رسول اکرم علیه الصلاة والسلام گوتی واجبه فتره خود زار خود ببن او انسان مکونوی ها گوتی ببن بنا فقیر فقارا او پیشتهاتی گوتی جماعت بهم زانه جماعت بهم جوی زانه بوی ویجی جماعت فتره خودینه جادی ساده بوی مشکلاش بوی فتره بوی تشتم اساد بوی جماعت دا از این سال 27 ساله بعد که یال باشور قرقستان از 4-5 ساله ملتی کده افراشی این سال 27 ساله لما جبوی ملت ما تشتا دیتک که شعار مشکله اساد جماعت که به زگشی زانند به اوا فتره صدقه زار من مال ما مثلا مال بده فقیره یعنی ام بنا کدا بوی فرمی بنا کیا پس تمام كان قيمات إيرو إنسانك وقت مسلمانك عم بيجم بتريخو خاش ناكا شو حكم هاي عم بيجم بونا شريعة شافي تشتي بيها شو ما قرأت يك دقيقة تخوي يك دقيقة بس أمجي خو بقوازين يك دقيقة عفوا بك الشحنة موبايلي كما كم بويا عفوا لا طبعا سيدة أو بريس برسكة يك جار هستيارة يك جار مهمة ويك جار جرينجة براستي يعني أو مسألة فترة بيغمبري خدي عليه الصلاة والسلام واجب كردينا كو واجبة بواجبك الشريعتي يعني أو نا يعني بيجا سنة نينة نا سنة أو نا سنة بل كو واجبة كو دبي إنسان مسلمان وكي بروجي دبي وكو نوجاد كو مثلا دشي تحجي كو زكاة خود ده بلا كو اوهاش دبي فتر السروي واجبا حمي او كسي كو يك ساعات يك دقيقة بيشي اوابونا ياخد كوتاي مها رمضاني شوا جيجن ايواري دا حتى زارو اگر الوي دقيل دايك ببه كل سر دايو بابا واجبه كو زكاة فطري بوي تشيب كانوا زكاة فطري بوي بدن وبراستي اوي كو زكاة فطر نادن واوان امر بيغمبري عليه الصلاة والسلام شكاندينا ولهمان كدا وروجيوان وشي جناب السيدة اماج بيكر او نقص كل نو روجيوان دا هبوينه بلا كو برنابن وزكاة فطر ياربتي داني هجارة دل خوش كردنا إنساني كم درامت وفقير وجارة واللي حمان قادة جيبه كردني أمري بيغمبري خدي عليه الصلاة والسلام وبشتينجي أو نقصو أم كماسياكو اللي روجادا تشيدبه أو حمي بزكاة فترة برد بنو تشيدبه بوي براستي بي إنساني بسلمان أويكو السر واجب دبه مثلا باب زاروي
كون نفقي وان واجب السروي ابي زكاة فطري الباتي وان تشيبكا وسري وان تشيبكا سري وان زكاة وان بدا والباتي خو وابي كو بارنينا وابي كو فقير وهجار وندار لو الكتابة علماء ما باسكرين كو ابي كو ناني جيجنه وروجا جيجنه خواردناوي نينا خواردناوي تونه بلا السروي واجب نينا بلا ما كل سروان واجب بين براستي دبي واجب يجيب جيب وجبه او واجبه حق خدا حق عليه الصلاة والسلام ابي جيب جيب زور سپاس گلکی کک ایمات از سرپرسا دایجی هم بسکنن انشالله همه دیسا هف دیتنیا بکن به ریا وشنا هم بیجن برنامه باری ما انشالله از پرسکی نقطه بکم سروی پرسیجا همونه کی بخواهم هم بین دایا برنامه خدا انشالله پرسکوی هری متخواست بدم هم بیجن ایره هم دوینن هر ولاتا کی وقتا که هم بیجن متخواست هم بیجن روژی دا تشتکی ها هیا هم بیجن نظری شخصی نظری مکانی نظری زمانی هیا دا مثلا ایره هم بیجن خلق عالم نیراندنا خوین سر جیس ها نیراندنا خوین بهتر ویچتی دنیرا ها زمان کی سا خلق عالم بهتر هم بیجن گناهکار دباخشینه هم بیجن ها شخصه سا خلق عالم برکت دخیده مثلا ایرو خلق عالم قرآن داشت دوی ملت ما اوه که یک خود ترسید اینا کفش کرنی خود ترسید متقین دا مثلا ایرو ام بیجن ام مها روژی رمضانه ام زانن ایرو نظری مکانی جیسان اکو سه جینه مثلا مسجد الحرام مسجد المنوره ام بیجن مسجد الاقصى دا مثلا ایرو ام حدیثا پیغمبر زانن علیه السلام حچه که 2 رکعت نماز مسجد الحرام بك لكعبة الله خلق عالم 100,000 ثواب جراد المسا 100,000 خلاطي جراد المسا ام بيجن مسجد المنورة ام زانم 50,000 ثواب تديمسا 1000 صلاة ام بيجن لأكي از چازانم زينه من مشاشنا که مسجد الاقصى 25,000 مسجد اقصى 500 نوجه ومسجد نبوي ب1000 نوجايا ومسجد حرام 100,000 نوجايا 100,000 نا اگر ام بالغ بنا روجي دا خلق عالم قرآن دا دا مثلا دوی ليلة القدر سورة القدر دا دويجا دا مثلا دوی اف شوا قدره دوی هجای 1000 شوه 1000 نهانه دا مثلا مثلا بله اگر مروک مسجد الحرام دا که نمیجه کر یا هم بیشن روژی لیلة القدر نبیشن روژی یکی 1000 مثلا عمل خیر بکی یکی 1000 ایرو مروک مسجد الحرام دا که نمیجه کر نمیجه تین حسابه وقت گوری هم بیشن ما روژه رمضانه ام بیشن ام دکان 100,000 خن یان افشتا شریعت ده ها یا نه از یان وی گوت ندویم تماشاوانه هیجا مثلا ببیزن بر به ری حرکت زیده بکن نه مثلا فکر خون راست بکن نیت خون ام بیشن ویچتی دا درست بکن ام بیشن ایرو انسان مسجد الحرام روژی دا که 2 رکعت نمیش که اگر 100,000 ثوابه که 100,000 خیر دکم 100 میلیون ثواب دا مثلا ایرو همزانن گلی تماشاوان هجا ایرو شریعت دا تو مهی باشقه
ام بيجن عملك خير بكي دها ودا حتى حفص ديا قوري إخلاصا دليتا قوري إيمانا دليتا لخلق عالم ورجع محادث خان تيدا قو تيدا هاد وجه رسول أكرم عليه الصلاة والسلام از ناي بيرامن ريوات شكيته وردا دوجه دوی ام بيج نمج بنا قولم تكرني زكاة قولم سوا خود دار ام بيجن عمره حاجه سوا خودك لا روجي اوا سوا منه حتى ورا ميسي بو ام بيجن ثوابه و روجيه لكتابه عمل دجناي نفسر ام بيجن نمجات نفسر زكاه نفسر عمل خير نفسر روجي نفسر ام بيجن عمره حاج قشت نفسر لا روجي ناي نفسر دو خلق عالم كتابه كخود نفسر روجا اخراته خلق عالم یه بمان خلاطه خوش ها بکه وی مرد روژی گر اگر او روژی یا گرتی خلق عالم قبول کرد بنا یکیجی از خازم تماشاوان هیجا را بیجم حچه که مدبیزه انشالله حرکت خون زیده بکن اگر روژی دا اون روژی خون نمیجا خوهین نبن نمیش طاعت خوهین نبن ام گش یام زانو خوده هایه لام خدا را نناسن ام گرا خدا ناز بکن پیغمبر ام زانن هبیا لام پیغمبر ناز نکن گرام ناز بکن ام زانن قرآن هیا لام زان کتاب قرآن دری چا و ام ناز ببن یان ایرو به طیبتی لازمه ایرو ام جواکه که آرام نوا جواکه خدا چه بکن بریا شیخ ملا که ایرو عالم خون امام خون که اونا ببنه وسیله براتیا نوبره بتون رنگی کرده گشکه بتون کردستانیه چه زاراوی دوه برا بوه چه امبیجن اولی دوه برا بوه چه مذهبی دوه برا بوه ایرو ام چا کرد ام چا مسلمان چا کرد ام دعواتی بتون کرده گشکه دکن به سروک خواه به چوکی خواه به معزن خواه به زنگینی خواه به حسیری خواه ام گره یک دست ببین ام به هف را زنگین ببین ایرو تو باغچه که نری گواه که رنگه که گله که باغچه گله رنگه که بدایش ضعیفه وقتی که جر بجر گل نوای باغچه گله دا حواسه تا توله بنر گره ام کرد وقت مینی وی باغچه گله ببین هر گلک بینای باش که هر گلک جراکی ته آفدانه هر گلک جراکی بدایا خود دده کفش کرنی برا خلق عالم ایمان بده مگش که متخاط داویدا ام فرسیجی بیجم ام خلاص کن ایرو ام بیجم ملت مورا سوره افطار وقت کن گلک ام بیجم خارنوی تریه خوشلمه ام بیجم گلک جارنا ساتون ام جامعه دا ام بیجم افطار خون برف دکن ام بیجن لنان را ملت ورا قازاخن کردن ام گرد به هر را یک دستی کومی سروی سورید و نگوین جمع و افطار چا در بازون که ایمان سيدة خدا ان شاء الله جزاك الله الدبمة الحمد لله يعني هولير طبعا استاذ 1000 سال بري النها هوليرات دلال ومدرسة دابوينه 1000 سال بري نها يعني الحمد لله جه ملايا جه فقيه جه عالمة جه دانايا جه زانايا بويا وهولير حتى نهاش الحمد لله بردوامه ودبما يعني الحمد لله مزقوت برن والحمد لله قرآن خوين عالم مدرسة ديني مركز التحفيز القرآني همي الحمد لله يعني تجينا الجنزال لاوال خرطال ميرال لكتشال لقورال لزارويا دمكو فتارة كان دو نوعين عندك هنا فتارة خو المالت يتكن يعني المالي طبعا عندك نيسك انك بيش تشوا نيسك الدواء شو بيش نيسك امجد نيسك بالي امجد نيسك نيسك او نيسك او السيد سيدي الطعامه او حاضر قوي بارنا دولمند حزدك بارنا دولمند
بله نیسک برا گەورەیە ئەو برای مەزنە ئەو لەسەر سفرێدا پێشوازیە لە برای خۆتکە لە قەسپا لە خورمایە لە فەقڵاوەیە لە حەلەویاتێ لەوێ شتێ دیکە و مزگەوتاشدا ئێستا هەندێک مزگەوتە کوبلا مێزی دادەنێن ئەو سفرێ مائیدە و خوانێ خواردنە چێ بکەن نیسک حاضر دەبێ و قەسب حاضر دەبێ و خێرخوازێمە ئێستا نوها الحوشة مالما يعني الحوشة مالما تقريبا نزيكي 100 كارتون أو حاضر أي مقطر هنا هو مزقوطة أهم توزيع كيم بسر مزقوطة هذا حتى كوروجي فان بلا كوروجي أخوة في بشكين الحمد لله يعني جوك إيماني زور خوش وظروفك زور باش الحمد لله يعني شكرانا خديت كين إن شاء الله بلكي عسى ولعل روجك السيداي ملا لطيف والزنابة تشبهن أم لي خدمة إن شاء الله آمين الحمد لله آمين الحمد لله جمع مثلا برای نمیجا مغرب نمیجا ایواره هن لاوکه ما خیر خاص بون ام بیجن هن اکاف دانی خورمه دانی ام بیجن عصیر دانی ام بیجن با مدون ام بیجن وخارن شرین دا مثلا دانی هم للجامعي وصايل الجامعي قال لك خورتو لاو مثلا عصير دادنين وخرماي دادنين نيسك كردوارد بيجي نيسك بو ايماني باشا الناس كيف يفاقد ان شاء الله ام بميوان بونا و پر کیف خوش بون برا خودش و راویده خلق عالم بارانا برکت سر و جواکی مده ببارینه انشالله برا اب مها روژی دا چه دیلکه ما دعای ما هنه دعای بتون امت اسلام تمامی به طایبتی بتون کرده ما لحمو پارچه دنیا خلق عالم دعای اجزار ما درته خلق عالم هاش هر یکی ما کردکی ما هیا ام چه قاسی حیسیرن ام چه قاسی بلنگازن ام چه قاسی مظلومن خلق عالم دعای قرآن در شهدوه خلق عالم دعای مظلوم زود بیزه لی کماسی ما کرده هیا ام چوک معزنه خون هف ناز بکن ام یکی که خورد بکن براتی خو محکم بکن ویت چیجا ام به مها روژا رمضان تیغ نخورا چا نمونه وسیله ام بریا مها روژی بانگا رسول اکرم علیه صلات و سلام خورا تیغ نچا خیساتا که اخلاقا که از باورم وقت مینی ملت باشقه ولات عربا ملت عرب بدین و 22 دولت چکر ترکا چکر فارسا چکر ایران دنرن گل ملت ام بیجم بدین و سرد که ام ملت اگه مرد بعدا رند جهاتی به جرب زمانه خون لحجه خون به جرب ام بیجن کلتورا خون ام پر ملت اگه زنگینن ام گشتی تواف کرد تقنا صحنه که انشالله خلق عالم از بارم نوا یکی که دا براتی دا یه مجی پیش بخواه ام جیته که وقت مینی درجه که دولت بونه دامشته که نوا رزه امتا محمد صلی الله علیه وسلم اگر پرچکوه داوی هیا اون پرساق داوی بیجن برکک لطیف کرتای قرآن که بخونه اونجی دعا که باش بکن کک دیمات انفردا ان شاء الله بس سيداي ملاي لطيف دوايتو رقم تلفوني سيداي لطيف ورقدك وام بيراهم تلفونات هبن بلاو هذا بشينا ان شاء الله ان شاء الله از بخونم ملك برساتنا بله وقتنا ام ان شاء الله برنامه خود دای بکن برابر لطیف که ملا لطیف سلیمانی قرآن که بخونه کرتای پشتی اونجا دعا که بکن بنا بتون امت بنا بتون کرده و بتون رنگ کرده تمامی ام وردا کتایی که بکن انشالله بله از قرآن تلاوت قرآن بخونم برای که عماد زی دعای بکن بله انشالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم اجعلنا واجعل والدينا من عتقاء شهر رمضان برحمتك يا كريم يا منان. اللهم أنزل علينا فيضاتك ورحماتك وبركاتك. اللهم اجعلنا من الصالحين ولا تجعلنا من الطالحين. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين يا ربنا ويا رب العالمين. يا ربي خداتو معفو بكي، يا ربي خداتو ما بستريني، يا ربي خداتو بقبري ياخذ عفو معفو بكي قلم يعفو سرقنا هي مدابين يا رب العالمين. يا ربي خدات جهنم بكي جي محامية يا رب العالمين. يا ربي خدا برايت يا خدا زياد بكي، يا ربي خدا ولاتي ما شريك تربي قولة دار تربكي يا رب العالمين. يا ربي خدا من دار مصالح بكي زاروي مصالح بكي خدا زاروي ملف بلاي زماني بباريس يا رب العالمين. ثم بسترين يا الله. يا ربي خدا تو رمضان المقبول بكي، يا ربي خدا بركة بيخ يا عمري ما مالي ما سروي زماني ما يا الله. يا ربي خدا آخر عمري ما بكي، خدا تو المردية ما عفو بكي، خدا تو المردية ما عفو بكي قبري وام بكي تميجك الميجي بحشتي، خدا تو داي بابي ما عفو بكي يا رب العالمين. يا ربي خدا تو داي بابي مرازبة. يا ربي خدا آخر عمري بخير بكي، خدا يا برايك ما عندي وين الوي برنامج دا خدا تو باداش تمام بديتو. يا ربي خدا من الدنيا سربرس كي القيامة وسوري بردم بارجاخ يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال لك جوار راضي قال لي موانا از خدای گمانم اما یه نوع پروگرام ما داوی دیسا جی امید پروگرام دنا دا دیسا درنا ام بیجن زندی لبر تماشاوانه ما هیجا انشالله ام فکری خوان وان را پارا بکن انشالله ام بین مال هر یکی جوان انشالله از خدای گمانم هر یکی جوان تماشاوانه هیجا که ما سیر دکن ما دنر ما تماشا دکن انشالله یه مقابل مال خواه بکن انشالله برا دنگی ما و دنگی براتی حسکری یکیتی و محبت و پیشکتنی گلی تماشاوان هجا امیر هاتنا داویا پروگراما خدا پروگراما برما بارین ما انشالله برا نوا گوتنا بارین ما دا او بطن رنگی کردواری کردستانیا گشکا نوا خدا حفظا خدا خواهی دکه برا خلق علم آخری ما گشکا خیر بکه بمن خیر خوشی دا حتی دمک دنه ام دیسا ام بمن میوان هفته انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بمن خیر خوشی دا.